18 metrov dolga in pol metrov široka baklava je v slovenski prestolnici pošla v slabi uri. Guinnessova komisija bo o tem, ali je s tem postavljen nov svetovni rekord, predvidoma presojala junija. Esma Ferizović, eno izmed 19 žensk, ki so pekle velikanko, je umetnosti priprave baklave naučila mati. Peče jih že skoraj 50 let. Rada jih podari prijateljem, sosedom in znancem. Strašno je prav cijeni. Samo ja volim i ljubljansku poticu napraviti, prekomorsku gibancu isto napravim dobro, pa im odnesem da usporedi da jedna Bosanka zna i gibancu pravu napraviti. Če tudi obstajajo baklave brez oreščkov, so ti vendarle najbolj prepoznavna sestavina baklave. Dobre su sve, recimo i sa bademima i lješnikom i s pistacijom i sve sorte baklava, ali recimo mi smo naučeni na oroho i to je to. To je vrh. Bosanska baklava se pripravlja na več načinov, a osnova je vedno enaka, pravi Zora Perenda iz ljubljanskega društva Sevdah. Osnovna bit je tijesto, puter ulje za pohiv i orah i šećer. I voda. Tudi recept za baklavo je mogoče podati v natančnih količinah, a pomembnejši je občutek. Bosanska kuhinja je specifična po tome što se sve radi od oka. Svaka domaćica tačno zna koliko čega će upotrijebiti i dodati. Baklava kad se radi, kao i svaki kolač, moraš da radiš sa ljubavlju. Da uživaš. Bosanski baklavi pogosto očitajo, da je preslatka. Zora Perenda na to odgovarja, da se sladkost lahko prilagaja, vendar... Baklava je baklava, ona prava, kad je sočna, slatka i zlatne boje. I ona mora biti slatka. Zato je treba v baklavi uživati počasi, z občutkom, brez naglice in pretiravanja, po možnosti v družbi.